Zdravo, ja sam Milica Venama sa bloga Venama Fashion Freak i dobrodošli u moj novi video. Kao što vam sam naslov kaže, danas radimo recenziju još jedne Maybellinove palete. Paleta koju ćemo razgledati danas jeste The Burgundy Bar od Maybellina. Ona izgleda ovako, a ja sam prethodno radila i uporednu recenziju za ove dve palete. U pitanju je Maybelline The Nudes i Maybelline The Blush Nudes. O ovim paletama vam neću stoga ovom prilikom nešto mnogo pričati, zato što sam već pominjala, međutim one su tu kako bismo mogli malo da uporedimo ove paletice. Što se ovih paleta tiče, za njih ću vam ostaviti link ispod ka toj drugoj recenziji, koja je onako dosta popularna, malo ko je radio recenziju za te palete, tako da tu možete čuti više o njima, a danas ćemo najviše pričati o ovoj. Malo kasnije će biti i svočeva i svega. A za sad ćemo ovako da pogledamo o čemu se tu radi. To je paleta od 12 nijansi, od kojih su 10 šimeri, a 2 su mat. Po mom mišljenju to je zaista premalo mat nijansi. Postoje neke dobre stvari oko ove palete, postoje neke stvari koje zameram zaista, tako da preći ćemo redom po tim stvarima. Počet ćemo od toga što ima 10 šimera, a samo 2 mat senke. Problem sa te 2 mat senke jeste to što nijedna nije dovoljno svetla da bude baza, odnosno da ide preko one tečne baze za senku. Ja volim da imam neku svetliju nijansu preko celog kapka pre svega i da imam u krisu neku svetliju prelaznu boju koje ovdje također nema. Ono što također zameram jeste to što najsvetliji šimer nije dovoljno svetao za unutrašnji ugao oka. Znači u pitanju je ovaj. I ovaj, ono što je također problem sa najsvetlijim šimerima jeste to što mogu da se blendaju u ništa, odnosno pigmentacija se dosta brzo gubi. Ono za što jesu dobri jeste da ako se napakuju preko dela ili preko cijelog kapka, onda će biti ok. Ali ako krenete da ih blendate, postoji šansa da neće biti dobri, da se neće dovoljno vidjeti ili jednostavno ako preterate izborno će se u ništa, bit će kao da ih nije bilo. Sad, nijanse koje volim jako u ovoj paleti jesu ove nešto između crvene boje ruđe, neke ljubičaste, ova i ova, što je 4 senke, zaista su dobre. Onako truse se malo, ali ne previše, zato što su jako pigmentovane. Ove nijanse su zaista sjajne za sve smeđoke devojke. Nama to zaista dobro stoji. Divne su nijanse, ima ih dovoljno da se mogu kombinovati jedna sa drugom, da li želite nešto malo svetlije, nešto malo tamnije. Zbog toga što ima malo ostatka može se desiti da vam popadaju ovdje negde, što znači da ako koristite ovu paletu za cijelo oko, najbolje bi bilo da prvo odradite oči, pa onda uklonite to pa nastavite sa apliciranjem šminke za ostatak lica. Same mat nijanse koje možete vidjeti ovdje na kraju nisu loše, ali ja jednostavno ne znam šta da radim sa njima. Bilo bi možda bolje da je ovdje crna pa da ona ode u ugao oka kad se radi smoky eye umjesto ove brown. Ova brown mi je ni tamo ni vamo, a ova, kao što sam rekla, nije dovoljno svetla da bude baza, možda kao prelazna nijansa u krisu, ali i to je diskutabilno. Samo pakovanje je onako, pa i nije baš najpraktičnije zato što se dosta kad se trusi onda upadaju senke jedna u drugu, što se meni naročito ne sviđa. Ova četkica vam nešto posebno ni ne služi, da li fali ogledalo ili ne, zavisi da li vam je potrebno ili nije. Tako da meni lično nije potrebno, tako da meni je ovo pakovanje skroz ok. Idemo sad na brzaka na svočeve za ovu paletu. Ovo konkretno jeste prvi red. Možete vidjeti ovih prvih 5 nijansi. Znači možete vidjeti ovih prvih 5 nijansi. Ova koja je ispod je ova koja je mat. Ona je onako malo i peči. Ove gore su sasvim ok. Kao što vidite, ova peta je malo slabije pigmentovana. To je ono što sam pominjala da može da se blenda u ništa. Jedino što bih možda napomenula jeste da zaista su bolji svočevi nego što to izgleda na očima. Znači na očima je možda malo manje pigmentovano nego na svočevima. A evo ga, znači i drugi red. Sad ćemo da vidimo kako ću to da vam pokažem. Znači evo su prvih 5 nijansi gore i ova mat je dole, malo izgleda peči, ali nije, pravo da vam kažem, ova gore je više peči od nje. Bolji su pigmenti. Bolji su pigmenti za ovaj donji red, lepše su nijanse.
To je to što možete da očekujete, znači nijanse su malo slabije na oku nego što su na ruci, to sam već rekla. U suštini to je to, tako da sve u svemu cena jedne ove palete jeste negdje oko 1300 dinara. U drogerijama povremeno ima Maybelline neke popuste, a možete ih kupiti i u setu sa Sensational Lash maskarom. Sad, da li je cena od 1300 dinara za paletu malo ili puno, zavisi od toga koliko se vama dopadaju ove konkretne nijanse koje imaju ovdje. Ja, kad bih trebala opet da je kupim, ja bi je svakako opet kupila, jer meni se ove ružičasto crvene nijanse zaista mnogo sviđaju, mislim da mi jako lepo stoje. Nisu nezahvalne za rad, znači ove svetlije možda jesu malo nezahvalnije za rad, ali ove tamnije definitivno mogu koristiti i početnici, dok god ih dobro izblendaju, to nije problem. Ako biste me pitali koje od ove 3 palete bih najradije kupila, da budem iskrena, definitivno ovu, mada za svaki dan onda je ova obična The Nudes, zato što mislim da je jednostavno najlakša za korišćenje, ima dovoljno nijansi, ne možete da pogrešite sa njom, mislim ne možete da se upropastite sa ovom paletom, a sa ovim drugima već onako i možete. Ova po mom mišljenju, pravo da vam kažem, nisam baš sigurna da li bi je kupila opet. Kupila sam je zbog ove jedne nijanse koju sam i panovala, ali u Burgundy baru imate mnogo više takvih nijansi, tako da svakako bih vam više preporučila ovu. Kao što rekoh, 24 Carats i The Rock Nudes nisam ni probala, jednostavno te nijanse mi se nisu činile nešto privlačnim. Hvala vam što ste odgledali moj video, nadam se da vam se dopao. Ukoliko jeste, molim vas kliknite like i subscribe, zapratite me na društvenim mrežama, posjetite moj blog, a mi se vidimo uskoro u novom videu. Zdravo!